a settlement. It's a manner of managing these that's important. We remain a free country, a tolerant country. Botsalano jwa lehatsi leno le mahatse a Netherlands, Denmark le Korea bo botlhokwa go atolosa maitamo a gagwe a go nna le tsholelo e ikaegileng ka dikitso le go nonotsa tirisano mmogo le thabologo mo mehameng ya akaretsa temothuo, kgotetso le metsi. I am really looking forward to discover your beautiful country, and I know indeed we share a lot of values, that you really have a high esteem indeed of the international law. And indeed, The Hague being the host of many courts and all that. And right now, we are a lot in the news. The Hague is a lot in the news. And we think, yes, international is something very important to adhere to. Meantime, indeed, our bilateral relations with Botswana are good. To try to see how I can promote even further cooperation. I would like, while I am ambassador to Botswana, to work to further strengthen our relations. We have been cooperating in various sectors, but I think there's perspectives for more, trade and investments also, student exchanges and so on. Maybe in the areas of agriculture, energy and water. That's some of the areas that we're also focusing on in our work in South Africa. So we will keep in mind Your Excellency's priority to forward us is the tracking IT technology. Yes. In the aftermath of COVID-19. We will look for the possible appropriate site in Korea, and also then we would like to recommend, or I hope that the kind of Botswana government can consider the possible visit to actually that Korea's advanced high technology in terms of defense industry or aerospace industries. Erga lehatsi leno le tsweletse ka go atolosa thabologo ya lone mo dingwageng ha e sale le ipusa le tshegeditsa maitamatsamaiso puso le tswelelo pele ya itsholelo ga mmogo le go atisa tomagano le botsalano le mahatsa a mangwe go goga mmogo dithabololo tsa senelaruri tsa lehatsi ka bophara. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Re sa fota o tena ona gape a kopana le baemedi ba mafatshe a Tanzania le Jamaica monogae ba le bone ba ipegileng mmuso kwa ofising ya gagwe bile ba supa botlhokwa jwa botsalano jwa mafatshe a bone le la Botswana le maitlamo a mafatshe a tsamaelanang mo go one. Mafatshe a Botswana le Tanzania a inaakantse le go tiisa botsalano mo dintlheng tse di farologaneng di akaretsa tshomarelo diphologolo ka ebile mafatshe o mabedi a inaakantse le ditsamaiso tse di lolameng mo mahameng o. Lefatshe la Jamaica lone la supa fa le kgatlegetse go dirisana le la Botswana mo dintlheng di akaretsa metshameko le bojanala jo bo atolositsweng kae ebile le na le maitemogelo a le ka amoganang le lefatshe leno. We are together, we are people of common origin, we share the history, we have done together a lot during the liberation struggles, and now it's time for us to just use our resources for the economic benefit of our people. I'll spend much time as I can in the Republic of Botswana in order to make sure that whatever we aspire as brothers, as friends, it's being really, really realized. Headquarters for tourism, sustainable tourism and resilience tourism in Jamaica. The headquarters is there, but we have been encouraging each country to set up their own tourism resilience center, because we have learned from COVID that it's very important that the tourism product builds into resilience. Yeah. We have learned that. That's a lesson we have learned in Jamaica. So it's something that we want to share with the world. It's a best practice that we want to. So I would meet with the Ministry of Tourism here and to speak about it. Legal na la United Nations Global Compact le company ya Green Loop ya monogae ba ne ba kopane go buisana ka botlhokwa jwa pabalelo tikologo le ditsamaiso tse di dirisiwang go somarela tikologo. Mogolwane wa Green Loop me Lindiwe Modise a re dipuisano tseo di ka thusa thata mo go somareleng tikologo. Ha rutle go rata moranyane. Lenaneo la 2030 la ditlhabololo tsa senalaruri le la amogetsweng ke mafatshe otlhe a leng mo lelokong la lekgotla la ditšhaba ka ngwaga wa 2015 le thusa go simolodisa tsamaiso ya kagiso le katlego ya batho lefatshe ka bophara mo nakong eno le go ya pele. Ka jalo go nna le tshedimosetso e maleba ya go ikgolaganya le ba ba nang le lesedi ka gore go ka buiwa jang ka dikgang tsa tikologo setšhaba ga mmogo le tsamaiso puso go ka thusa go neela babegadikgang lesedi la gore baka botsa dipotso dife mo dikganyeng tseo. I find it very important for us to have such discussions
Ke bona go le botlhokwa thata gore be re tshwere dipuisano tsa go tshwana le tse le bana le seabe gore re kgone go gola re le lekalana mo Botswana. Mme gore lentswe la rona le kgone go ga go bathong go ba itsise ka manokonoko a mang dikgwebo tsa rona, re tlhoka babega dikgang go isa molaetsa ko setšhabeng. Lekgotla la ditšhaba le na le seabe se se tona mo go kopanyeng bana le seabe go buisana ka tshomarelo tikologo. We are in the UN very aware of the criticality of the media, and we are aware that the media is. Re leba lekgotla la ditšhaba re lemoga botlhokwa jwa babega dikgang ka banna ba re lebile le gore re neelana le bone se re se dirang. Mme ke dumela gore babega dikgang mo mafatsheng ka bontsi ba ka tshegediwa gore ba kgone go dira tiro ya bone ka botlalo. Re emeletse thata mo go ba neeleng didirisiwa tse di tla ba thusang go kgona go bega dikgang tsa paballo tikologo le ditsamaiso tsa teng. One of them today is of course environmental, social and governance issues. Ba Green Loop le ba tsaya karolo ba tla tshwara phuthego e tla gogang beke itebagantse le go tswa ka ditharabololo tsa tshomarelo tikologo tsa sennela ruri. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Bomme ba le 375 ba beetswe leruo la phimolodikeledi kwa Bobirwa. Tona wa temothuo Fidelis Molao o tlhomamisitse seo kwa Mabolwe kwa bangwe ba ne ba amogela dikgomo jaaka tiro eo e tsamaela go wela. Karabo Molosi. Matsadi a go amogwa leruo a neng a le mo dipelong tsa bomme ba a sidilegile. Morwalo wa go tshegetsa malwapa ka itsholelo e reketlang o tla fokotsega le seriti sa bone se tla boela mo seemong ka maduo a leruo la phimolodikeledi e leng dihutshane, ditonki le dikgomo tse ba di amogetseng. Ke ne ka tsela dikgomo ka 2016 le le 25 mme re mo moragong ka ithoboga na go le thata go nna ke sena kgomo ne le morako wa dipudi le dikoko. Mme ka tsatsi jeno tautuna a dirileng ka teng ke itumetse thata ka kgae ya teng. Mosadi mongwe le mongwe o itse gore kgomo ga a sena nayo tota lwapa ga le so ka jalo kgomo gompieno re bone yana re ta ka ra tsosa malwapa. Ke amogetse dikgomo di le 5 mme ke solofela gore ta re mo ngwageng 5 e tla ntshetsa kgomo di le 10. Ke ta di tlhokomela thata ka re ga ke a nyalwa ke jisa bana ke tsenya bana dikwele gore ke tsona di tla nthusang nthale lengwe la sekwele le a ke na le mathata gore bana ba ta shaba ka mashi tala e gwele kwa motse wa ka nase ka kgomo ja masisi re a molebo wa tautuna wa rona nka re file kgomo yana. Ke itshakgaletse poe gore ke to thabolola kgomo jaaka ka yona ke ya moeji ya Brahma ke itlhokomela ke loka tshimong pele gore toele. Tiro e ke kgatelo pele mo maitlamong a puso a go nonotsha maiteko a bomme le go ba neela dithata tse di ka ba kgontshang go nna ba tsaya karolo ba popota mo go tsamaiseng itsholelo ya lefatshe leno. Se se diragalang gone ha se supa gone gore ha bomme ba tsentseng le bogo teng ba tshwere teng mollo wa tuka go a bonala gore mme dithata di tla simolola go boela mo go bone ka gore tsahela se se tona ke go leka go tutisa itsholelo ya malwapa go simologa hela ko ba ko tlase go ithelela go ba ileng gore ba na le dithata mme sone se ke bokao jwa gone gore ditshwetso dipe dithulaganyo dipe tsa puso ha re ntse re di dira re tshwanetse ra se ka ra tlogela bo mme ko morago ka gore ha go a supagala gore ba ntse tota ba tshwere ka diatla. Bomme ba bangwe ba kwetse bontlha bongwe jwa madi a 35 million pula a neng a ntsheditswe tiro e ka go rekisetsa puso leruo fa ba bangwe ba ne ba duelelwa ditirelo tse di farologaneng. Ba ne ba kgothadiwa go dirisa lenaneo le lešwa la thuo le tlotlo le mo go lone bomme ba segetsweng seabe se se hapegileng gore ba tsene ka dipalo tse dintsi le gore ba atlege mo temothuong mohama o tlhabololwang go nna mengwe ya metswedi ya itsholelo ya lefatshe. Karabo Molosi, BTV News, Mabolwe.
Lekgotla la Save Wildlife Conservation Trust la mangwe a simolotse go jesa le go nosa dikubu tse di fitlhelwang kwa mafelong a tshwana Ngaraga. Lekgotla leo le epile didiba gore go nne le metsi a lekaneng leruo, ditlou le dikubu tse di fitlhelwang koo. Se se tla jaana dinoka di akaretsa tsa Thamalakane le Boro di tsweletse ka go kgala ntateng ya leuba le lebakilweng ke seemo sa El Niño. Mpho Aaron. Ba Safe Wildlife ba re ba nnile le seabe mo lenaneong le e le tsela nngwe ya go thusa le go araba sello sa bagolwane ba kgaolo ya bokone bophirima go nosa le go jisa dikobo tsa kwa Ngaraga tse di neng di simolotse go tshwara ke diretse ntateng ya go kgala ga letšhaleo. Ba re ba tla tswelela ba jisa dikobo tse di kwa Ngaraga ebile ba setse ba ntšhwafaditse didiba tsa water first tse pedi go leka go tshela metsi mo letšheng leo la dikobo. Se se diragalang hana ke gore noka e ne ya kgala gata ga se ke go goroge metsi a mantsi a tshologang a tswa ka ha delta reng ka kwa mme dikubu tsena di ne di simolola di gobeya di bata go tsena mo motseng ya no ra kopana le ba motse wa Ngaraga rata ra ipotsolotsa gore re ile yang gore ho kotse kamano ya dikubu le motho le metsi ya ne di le mogone ana simola go hokotsega ka jalo di simolla go lwela lone le hilo le leng gore le mo go tsone ka jalo re ne ra hela re lemoga gore a re tsenye di borehole be re ta re khona go di tsenya one maranyane a letsatsi re khonne go ta go rekela dikubu tsena di feeds dijo ra di jesa malatsote ka gore ga go sa tlo gona le bojang bo ka di jesang. Le fa go ntse jalo Professor Joseph Mbewa wa Okavango Research Institute o gateletse fa batho ba tshwanetse go itse fa phetogo ya loapi e le teng ebile manokonoko a yone e le one a simolotseng go bonala mo dikgaolong ka go farologana a akaretsa leuba merwalela ga mmogo le mello ya naga. Climate change e ra gore go ne le low rainfall re similar receive low rainfall especially from Angola, from the Angolan highlands. What it means is gore the delta will start shrinking. Dinoka taba di khala and ha dinoka di khala ya lo go sena metsi. That's when you will start seeing le tsone diphologolo di na affected, le the vegetation is affected. Le bona batho ka sebelebele ka gore batho ba rona ba itela gore ba ja tswi kwano ba tshwara dithapi mo nokeng. Go solofetswe gape gore metsi a elang go tsweng go lefatsheng la Angola a ela mo nokeng ya botete monongwaga a nne BOTSWANA. Noka ye ya Thamalakane ya Lambangwe e ne ya ela batha ka ya go pela. I think e heletse ha e kgagana le ang habele ya botete so metsi a ba sa goroge thata a ba sa goroge le go tsanoga tota ga a goroga and I think you have seen gore go tsanoga right now go matatanyana. Usually tsanoga area is always this area lo gore ithala metsi a le mantsi throughout the year. But ba ya ko ka mekoro ba reng bojanala but last year they didn't receive the water. This year we are hoping gore the river should be flowing into Maung in the next month or so, but metsi a kotase mo nakong eno metsi ao go bolelwa a simolotse go anama le makgobokgobo a Okavango Delta le Moremi Game Reserve mme a solofetse go goroga mo Maung kgwedi ya Seetebosigo e le fa gare. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Moatlhodi wa kgotla ya ditsheko monoga borone Michael Leburu le tsa a tlosolositse kgang e babelaelwa ba le babedi ba ba lebisitsweng molato wa go bolaya mo palamente wa pele wa Moshudi East Re Isaac Davids. Moatlhodi Leburu o ne a tlhalosa fa kgang eo e tla tsena gompieno go fitlha ka la botlhano e ne a re ka ngwaga wa 2018 babelaelwa ba le babedi e bong Jabulani Dube go tsweng kwa lefatsheng la Zimbabwe le Mokgalemi Malea go tswa kwa Ramotswa ba ineng ele badisa ba leruo la Re Davids ba tlhoka kutlwisano le mohiri wa bone kwa morakeng wa Sorila Tholo gaufi le motse wa Letlhakeng. Bobedi jo go belaelwa ba ne ba dirisa sengwe se se bogale go mo gobatsa mo aneng a felela a tlhokafetse. Mopalamento wa kgaolo ya Okavango Re Kenny Kapinga a re o eletsa go bona seemo sa thuto kwa kgaolong eo se tokafetse gore baithuti ba kgone go nna le bokamoso jo bo botoka. Re Kapinga o buile se a lekwala dikolo tse di potlana tse di dirileng bontle mo ditlhatlhobong tsa lekwalo lwa bosupa ngwaga o fetileng.
Moatlhaodi wa America Joe Biden o khadile moatlhodi wa kgotla ya ditsheko tsa borukutlhi kgotsa International Criminal Court ICC ya go kopa go tshwara baeteledipele ba lefatshe la Israel go sekela melato ya ntwa. Le fa go ntse jalo mafatshe a tshwana le la America le France le Belgium a kaile fa a emano keng kopo ya moatlhodi wa ICC Re Karim Khan a supa go le maleba ka tautona wa Israel Benjamin Netanyahu le moeteledipele wa Hamas ya Sinwar le ba bangwe ba tsulo la ditshwanelo tsa batho. Mme re tlogele go ne go motho yetso mme o gakologela gore tsa sekgwadi a latela kgante jana nako e roba bobedi a re tlwe ba metshameko. Botswana dume ke dumampatane ka dikgang tsa metshameko mme tsone tsare morago ga go notiwa ke township rollers ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa liki ka mafelo a beke ba sireletsi ba liki ba ebileng gape e le baeteledipele mo nakong eno joining Galaxy ba tla jala nala se se mo maemong a bobedi sa Gabro United mo motshamekong wa beke ya bomasome a mabedi le bofera bongwe o tla tshamekelwang kwa Lebatse Sports Complex a re go dintlha ka botlalo ka Katlego Kgakole. Mokatisi Morana Ramorebodi o tlhalositse fa basimane ba gagwe ba tlhaloganya botlhokwa jwa phenyo ka moso jaaka ba farologangwa ke ntlha tse pedi fela le se se mo maemong a bobedi sa Gaborone United. Ramorebodi a re ba ya go lwa ka gotlhe mo ba nang le gone go bona dintlha tse tharo go tswelela ba le mo tshiamelong ya go kuka sejana fa paka eno ya bokhutlong. Mo nakong eno le ga saripala dinaledi ba santse ba le kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 61 tse ba di boneng ka phenyo di le 12 maleka a mane le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong le 22. Phenyo ka moso e ka bona banna ba go toropong ya Jwaneng ba atolosa ketapele ya bone kwa setlhoeng go nna dintlha tse 5 fa pele ga Direts le Mapalestina ba ba tlhomaganeng mo maemong a bobedi LABORARO. The Reds mo letlhakoreng le lengwe ba tsena mo motshamekong o ka moa o kwa godimo morago ga go nota Orapa United ka nngwe le nngwe go lefela mo motshamekong wa bone wa bofelo. E fa go ntse jalo mo ya go lele ba itse fa phenyo ka moso e ka bona ba tlhatlhogela kwa setlhoeng sa loko ebile ba sia Galaxy ka ntlha ka ba tla bo ba dira tse 62. GU ba setse ba nositse dintlha tse di 22 kgatlhanong le tse di 27 tsa Jwaneng Galaxy. The Money Machine ba ba batlang liki eo ka matlho a mahibidu morago ga go kgapelwa ntle ga kgaisano ya Orange FA Cup ke sona setlhopha sa Jwaneng Galaxy kwa di-quarterfinale mbeke tse pedi tse di fetileng ba mo maemong a bobedi ka dintlha di le 50 le bofera bongwe tse ba di kokwantseng ka phenyo di le 10 le bofera bobedi maleka a le 5 le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 20 le bofera bobedi. Game, it's a big game, it's a category A plus game, you know. It's in the hands of both teams that are playing on Wednesday, to be honest. We both control our destinies, so it's just up to both teams. Whoever wants it more will get it. But I tell you what, we were always coming from behind. We were always the underdogs. We made our ground, and here we are. We can't ask for any other more opportunity or the scenario to be the way it is. So we are ready. We are ready for the game. We will go all out. Mo metshamekong e mengwe ya LABORARO Morupule Wanderers e mo ntong ya go tila selepe sa magagane mo maemong a bo 13 e tla amogela Security Systems kwa Phalape Stadium fa SWA Flamingos e tla jela Masitao Kanala kwa Dinaledi Academy Stadium. 11 Angels e dubang thankga mo maemong a borai a 14 e patelesega go fenya motshameko jaaka ba tla ba thulane le Traffic mo motshamekong wa Francistown Derby kwa Obetitani Chulume Stadium. Township Rollers e le yone e lwelang botshimega jwa paka eno e tla bapolana le BDF 11 kwa Royal Area Stadium. Se sengwe se se mo mathateng a selepe sa magagane sa Holy Ghost se tla lwela dintlha tse 3 le Matebele FC kwa VTM Arena mme metshameko eo ya ka moso e tla garelwa ke wa Orapa United e tla bonye etetswe ke VTM FC kwa Itekeng Stadium kwa Orapa. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Rantsarele mo go tsa Botswana Premier League setlhopha sa Police 11 se se setseng se remilwe ke selepe sa magagane mo leaking ya Botswana Premier so ke ditse mathata a sa NAKO United ka go ba
sa go a go falola selepe sa magagana jaaka ba ne ba ba fapa ka dino tse pedi go ile nngwe kwa Lebotse Sports Complex Maabane. Madio ao a beile banna ba kwa selebe phikwe mo maemong a kotsi a bolesome le bobedi. A re bone matlhasedi a motshameko o. Kong e palonyana e sa tswang go feta motho ka re has been punching below his weight. How can tetella go dirisa lereo la se bona NAKO United kwele tswela ga etsongone oni go sena ope yo bona nno mo go yone la ga kgabaganya mo legare ga re tshameke ya mokgontseng jalo mphatlele a re bone police 11 ka thaseleng wa gape ba tsa kgwele ba tsopinya kgwele kiele ba ya tajalele toa kgweleo hela police 11 bone ba se ba thasetse motshwara dino o dule mo dikoteng bona ba ka bona sengwe police bona kgwele kiele se kwai. We played well the first half, but we should have wrapped the game. We missed a lot of chances, and then second half they came to us. We make mistakes. Our goalkeeper made a mistake, and then they punished us. But all in all, the games were too tight. We played many games within a short time. That's why second half, I think we have a bit of fatigue. The story of our lives has been always, creating chances, not even getting a single goal. But today, look, after being in a critical situation now, 1 or 2 goals, you can ask yourself, where has been this thing? So it's a tough one. So one would say, relegate, yes, because we never know what happens. But otherwise, after the BDF game, I thought to these guys, sometimes you play for your profession, you play for the club, because once you drop your head and go and play the remaining games out of contention and embarrass yourself by losing all the games, it will be very bad for your CV and obviously for the club. Mogolwane wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation a gisanyang kurane a re khaisano ya Howard University International Tour Tournament e tswetse lekgotla leo mosola ka ifile batshameki le batsamaisi ba volleyball monogae sebaka sa go rutana motshameko o le batshameki ka bone go tswa kwa Howard University kwa United States of America a rutlo ka kgatlego kgakole ka pego. Kurane a re ba itumelela go bo ba Howard University ba akareditse lefatshe leno mo thulaganyong ya bone ya go tsamaya le mafatshe a Aforika ba kgabagana maele le botsipa jwa motshameko o a tlhalosa fa seo se tla thusa go godisa motshameko o monogae le mo kgaolong ya Aforika ka bophara. The biggest take home ke yone di technical expertise hela motshameko hela mo lebaleng ha o ka bona ka ha ba tshamekang ka teng ba go bontsha le bona re ke ba tshameki ba se le ba go sa sekoro di mosolo le bone ba ka dise ba rona mo ga ha ba lebile ka bongwa ba ta go bolla gore this is what we've been looking for. Le tsone di player hela di tshameka ya no ta bona ntse le bone hela ba supa gore no banya go le gontsi mo moeteledipele wa lekgotla la Lesotho Volleyball Federation Tlhapane Tshetlo ene o tlhalositse fa itumeletse gore ba Botswana Volleyball Federation ba ne ba laletsa setlhopha sa Lesotho sa Lepereng Volleyball Club a tlhalosa fa seo se tla neela batshameki ba lefatshe la gagwe sebaka sa go godisa kitso le tsamaiso ya motshameko o wa volleyball. Inviting the Lepereng Olympic Africa Center Volleyball Club after seeing it perform in Lesotho in CAVB Zone 6 Club Championship. They performed very well and she was impressed with the girls and she invited them to come and join this beautiful initiative that they are doing here. Happy these people ha ka batile yana ga sore ba focus ya ka batile mo tournamenteng ba na le mo go teng di clinics mo di international clinics engwe go bokamoso junior engwe ne ile ko le duma ile gore ne re tswa go ntse tseno go ba lebilela sports from komoding kwa go tsena gone ko godimo a sore ba iteba ga ntse tsone team tse di go godimo o ka bona re ke batho ba nyoretse gore ba le rona nako ngwe re le go gongwe hela mo di rankings tsa volleyball mo le hatseng ka bophara. Tswa mo gaborone kgaisano ya Howard University International Tour Volleyball e tla leba kwa Francistown go ya go rutuntsha ka botsipa jwa motshameko wa volleyball kwa sekoleng sa Mattas Bay pele ba leba kwa lefatsheng la Zimbabwe ka mafelo a beke. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone.
mototso a re di be khutlo gonefa ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. mo mosong gone re soletse re go ikutatsa go le tsididi mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatlhengkwene ga mmogo le ko bokone botlhaba ka selekanyo sa botlhano go ya ko go bosupa dikgaolo tse dingwe gone re soletse re go ikutatse go le tsiditsana mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla ikutatsa go le mololo mo borwa botlhaba kgatlhengkwene borwa ja kgaolo a le gare ga mmogo le bokone botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe gone re soletse re go ikutatsa go le bothito re soletse ga di sa selekanyo sa mogote o magareng ga 26 le borataro go ya ko go 28 mme ga re le ba ditoropo dingwe mo borwa ja Afrika re soletse re bo go apogile ko Maseru Johannesburg ga mmogo le kwa Pinton mme go tatiwa ka bontlhabongwe ko Port Elizabeth ga mmogo le ko Cape Town go tla tswela go apogile ko Windhoek mme go tatiwa ka bontlhabongwe ko Lusaka ga mmogo le ko Antananarivo ka kgonagalo ya pula ko Beira re soletse pula phefo le khadima ko Dar es Salaam fa go tatiwa ka bontlhabongwe ko Blantyre Luanda ga mmogo le ko Kinshasa. ka manta ga di 20